مها يا 22 سالي دستكفانا تيما سردم يا فيلو بوليه في حي سالن في سبور دليزه هي بيعمل اوج وتشكتش ايه هب هوايات كوان هب هي بي كوان يسبوري هب بردوام بكن وبين بليزن اش بتشوكانيا خد حسكرنا مش فولي بولي ربو وما ازهات تبلي تيمي بو بلكيش بو خندنا خو از چند سالا از دور كتم لي حسكرنا مجير او شامبيانا فولي بولي يا جنان دبن ناوي جينا اميني ده لعموده باكور ورجلات سوريا بتفليبونا حشتي من جنان دسبيكر اف چالاكي بسبونسريا راديا يا زين يا جنانه بهفكاريا فدراسيونا ورزش لهريما جزيريه الفيداكي هشت تيم نابرا دودا عم بيجي منافسكي دكن هر هشت تيم جي بتايبت حمجي جنن كارمندوي جنن دامي جنن الاستقباني ناكي جنن متخوازن بنخ يعني كرن انه چالاكي دغهني افدو فكره بلافكي وهم جيت شكباش يعني هم تو وقت خوبي خوش درباسكي وهم جيت فكره جي بيدغين تیمên beşdar di şampiyonê de serbirîndiya xwe nîşan didin got îro çalakiyeke sporî bi vî rengî li deverên Kurdî û dibin navê jineke Kurd tê li darxistin. Rasta jîna Emînî nelvedekê bû rasta dûra lê ev va çalakî û li mijna digihêne ev dû em wê fikra got em dixwazin bêjin dimîne kesê got kartkê ji bo jinê ji bo em bêjin azadiya fikir û xebata jinê هرم بشگرتیاوی نکت کن اف چالاکی ولو نه کتنی و نجاره کتنی ام بردوام بشگرتیاوی نا مرنا جنا کرد یا 22 سالی جنا امینی د گردیگه که ایران ده بو سدما سرهلدانا جن جیان آزادی لستگوانا کرد مها دین زمانگو ایرو باندورا جنا امینی لسر همو جنن آزادی خواست به جهان ته دیار کرن ایرو رو هستگله که خوش تیمه بو ام دبناوی شهید کردی جینا امینه ام وی فستیوال بجیتینن شامپیانا جینا امینی یا تیمین والیبولی یا جنان روژا 27 ایلونی دست بکر و جبو دو روژان درێژ dike. Jinên Kurd yên bejdar biriya vê çalakiyê slogana jin jiyan azadî bilind dikin. Zana Umer dengê Amerîka Amûdê.